بدنه، چاند بدنه، اردنگاری بدنه، لبدن آخوا خودی درکبن. آستا پیشکتنا زمان، آستا پیشکتنا جیانه. زمان همانی یکمین پیشخستن و پیشبرنا جواب بینه. بله تماشاوان هیجا خلق آمی دست پیکش برنامه زمان ما ام پیشکشی ودکن. اون خیراتن شاگردین هیجا ام دست برنامه خواب کن. زمان برنامه ما لسر زمان کردیه دست پیکا نویسه خواندنه بر بجور و یعنی هدی و پرورده اما بر بجور و هره حتی آستا داوی یا زمان و ریزمان و اف پرورده نتنی لسر بنگه ریزمان به لبله ام بنگه زمان کردی ناس بکن تیپی خواه کردی نویسا و خوندنه و باش ناس بکن پاش هدی ام بری خوابدن ریزمان اف جی بریکا هنک آگاهیان اما ایرو جواره بدنا خویا کرن و نو آگاهیان بگرن گه خواه بنویسن و تماشاوان جیش خواه گهدار دکن زاروک، دایی، کچ خورد، جوان هر کسی گو تماشا دکه دکاره بویره که او جی ده زمان خواه ده خواه پیش بخواه و زمان کردی باش پیر ببین. بله جو خواه ام فیر بونه ده پرورده ده چاوا ام تمی بملی راسی دست بید کن. چما جبر اما گلی رو جاوای کردستانی ام فیری عربی بونش دست بیکه و یعنی زمان گونها ام ببین زمان می کردی کرمانجی جی به تیپ لاتینی تنویسیم تنه ام فیر بونه چاوا بملی راستی دست بکن جبر چما ما بسالا عربی خوندیه ما بسالا پینوسا خواه گردیه به تیپ عربی ام دنویسن لینها وقاوا دست بکه و خلقا می دست بکه چه به چاوا ام پینوسا خواه بگرن و لسر لینوسی چاوا بکار بینن یعنی ایروی مجاره ما بگشتی بکار آنیا لینوس و پینوسه ام چاوا هر دو آلیا به هفدو و بدن گریدان آوائی که راست پینوسا خواه بکار بینن جبو ده پیش روژی ده دست خطا ما راست واری خوندن نتنی زمان نتنی ریزمانه ریزمان بشک جه لی بلی گره که ام دست بی که زمان ناس بک زمان چاوا تینی بیسین چاوا دنگی و ای راست درد هوی و تیپی می کردی اساس خواه یعنی بنگه خواه چاوانه به وی که امی دست بی بکن ونجی و حاضر بکن و گلک باش بی نها وقت دست بیک پرتوکا سرطایی زمان کردی و داری هجمارا یک هاتین بیسی اف پرتوک دست بیکاوی ده بش یک هی دما ام بدکن نها اف پرتوک دسته شاگرده بچوک ای رفه یک ده جبر گو ام ما گوت ام دست بیکی و کردی ببین امی جی یک گاوا خو باویج وکا زاروکا کی بچوک دما دچه دبستانه امی وکا وی زاروکیش ایروپی ده پرورده خو ببین حیا ام بدین اصلا هری جور یا زمان نها دست بیکی پرتوکا خو ام لی تماشا بکن سرطایی زمان کردی یک اف پرتوک بسته شاگرد آده دبستانا تباهی روجاوای کردستانی دبستان سرطایی ده رفته یک شاگرد ده پرتوکی دخوینه ام جی وک شاگرد تینی زمان کردی گرکه دست بیکی ام ناس بکن چه رنگی زمان خواه فیر ببین چه رنگی و تیپا بخوینن بنویسن لوی داری زمان کردی بشا یک خیزک و تیپ چما خیزک و چما تیپ ام خیزکان بکشن لوی داری وینک بالکش هیا اف زاروک که بچوکه خیزکا چید که چما اف خیزک کسک دزانی نها گو ام بپرسن ام بیجن چما اف خیزک الپاشه جی هیا تکاری برسیف بده تمام هر بجی لوی داری حوالی ما راست کد جبو گو شاگرد کار به پینوسا خواه بگیره و راست بکار بینه گره که دست که فیری و خیزکا ببه وقت پیواجو یا دست که ام چند خیزکان چه بکن سدما و چیه یعنی چما اف خیزک راسته یعنی چما اف خیزک ملی چاپه ده چما اف خیزک ملی راسته ده ام جواره بینن زمان شخوا بری ام بکرنا مجاره پرتوکه ده
ام دەستپێکێ لێنووسا گۆ ام لەسەر زمانê xwe Kurdî bibin destpêkê gereke em wêneyê wê yan jî awayê wê nas bikin. Em fêr bûne temam. Madam ki tîpê me latînî ne em ê lênûsa îngilîzî bikarbînin. Bes ew nabe. Lênûsa got li ser Kurdî bê nivîsîn ev e. Ev lênûsa got xetê wê dibin hevdana. Neya sê xet lê belêya xet-xetî. Ev lênûs encaq bê bikar anî. Me wekî vê wêneyê li ser depêjî ji we re hazir kiriye şagirtên hêja. Niha em bêjin sedem ev lênûs çima? Ji xwe me got em destpêkê dema em latînî dest pê dikin yan jî em tîpê kurmancî dest pê dikin em ji milê çapê de dest pê dikin. Ji ber Erebî milê rastê dê em tim fêr bûne milê rastê. Lê belê ji ber Kurdî tîpên latînî kurmanciya me ya Rojavayê Kurdistanê em ji milê çapê dest pê dikin. û li ser va lênûsa yanî ji îro pê de her kes nema lênûsê îngilîzî bikarbîne li ser va lênûsa nivîsê xwe çê bike wê baştir bê. Li vê derê me got destpêkê em xêzika çê dikin. Xêzik jî çawa ye? Em ji derveyê xetê dernakevin. Ne derkevin jorê xetê ne jî dadkevin jêr. Navbera her du xeta de em xetekî rast dikêşin. Xetekî din me vî rengî çêkir. Em yeka din çêkin jor hetanî jêr vî rengî em heta dawî çê bikin. Careke din jor hetanî jêr jor hetanî jêr vî rengî em karin li ser lênûsa xwe bikarbînin. Berî em dest tîpa bikin, berî em dest bi rêzman bikin, me got destpêkê em zanibin çawa pênûs û lênûsa xwe bikarbînin. Me got pênûs ji ber ne tenê hûn mezin jî bûne, şagirtên biçûk dema diçine dibistanê nizanin, zarokin nizanin pênûsê bigirin. Em ê wa zaroka çawa fêr bikin ji ber hîna ew zarok destê wî biçûk e nazik e nikarê pênûsê bigire. Em ê wa destpêkê fêr bikin bi çi rengî pênûsê bigire û çawa li ser lênûsê bikarbîne. Niha ev mîna lênûsekî ye li pêşiya me ye. Destpêkê em ê xetê wê meyzekin. Her di xetê nêzî hev em ê xetekî jor hetanî jêr bikêşin. Pênûsa xwe bi vî awayî me bigirin. Bi vî awayî. Gelek kes hene em bêjin vî rengê digirin. Ev li ser xwezaya wî mirovî dimîne. Yani hinek zarok yan jî mezin heta niha hene bi vî rengî digirin. Yan destê çapê dinivîsin ev li ser xwezaya mirov dibîne. Lê belê tê pênûsa xwe rast bigirê û biborîne. Careke din xetek ji jor hetanî jêr em bikêşin. Di xelekê me yê pêşiya me de em ê ji wir bidin diyarkirin çima xetên rast. Em herin awayekî dî yê xêzika me yê jorê tan xuya kirin ji we re. Ev xêzikên rast vê zarokê çawa ev xêzik çêkirine. Em niha herin awayê dinê. Awayê din çawa tê nivîsîn? Ji xwe dema em me ev her du xêzik navberî wa dagirtin em xêzika em her du xetê bin wan vala dihêlin. Em werin ya siya. Em ê vê xetê çêkin lê belê çekî xwar. Milê çapê. Yeke din careke din jor hetanî jêr em destpêkê va fêr bibin. Çawa pênûsê bigirin, çawa li ser lênûsê bikarbînin,
جور حتا جير خطك راست يعني جي خطك خوار ملي تشابي نها جي ام ملي راستي تمام بكن میناوی امی ملی راستی ده چکن. اف سه آوای خیزگان. هر سه آواجی خط راستن. یا جور حتانی جیر خطا که راست یا دوا ملی چپه یا سیا ملی راستی. اف هر سه ام بشه و هر سه خیزگان ناس بکن. لسر پرتوک اما هاتیه نویسیم. اب روپلا دست بکیه. ام نه هر روپلا دوا. ام خیزکان بکشن دو. هجمار دو. لوی داره یعنی پیشکتنک بهتر هست. نه خیزکه کراسته و خطک دبنده. دورده هر دو خیزکه گما یک ملی چپ اکشاندی یک ملی راست اکشاندی هر دو کتنه زکی هفته. کتنه هندره هفته. لیور گلوور هست. گلوور. چاواته دسته خوان نرم بکی دمانت گلووره کی چه بکی. لوی ملیجی خطا کراسته او یک جوری هاتیه نویسی. وی ملیجی اف بخون همه جی آوای تیپانه. بس نه تیپه بدنگ. تانی ام خیزکان وک نویسان دست بگیرن. یعنی نوک خواندن. ام نها دنگی و نادنوا. کنگی ده خلکن پیشی آمده. لی بله گره که ام تشتین خیزکن بنگهین ای گوشبو پیش رو جامعه خطمه خوش بفهم کرن و نویس همه کردی لی بنگه ها وگری. تیپ می کردی با آوای که خوش و رکوپیک لسر لی نویسن بین نویسیم. ام جاره کدن آوای کنو چه بکن؟ می ناوه خیزی که جور حتانی جیر و خطا کد بنده. خطا مجی نه در که جور نجی دا که جیر. شاگرد تنهجا اون بالا خود دنیده. هر نابر هر نویسک نابره ده. هر نویسک نابره که. جاره کدن خیزه که راست و خطا کد بنده. جاره کدن خطا که راست و بنده. ام هرن آوای دومی چاوه یک جی ملی چپه یک جی ملی راستی ده. جبر ام تم فیر بونه ملی راستی تشتا پیکتینه گلک جاره ام فیرن گید که. دست پیکن ویچید کن پاشن ویچید کن. بس ابنا نابی. جبر کردی سمانه که لاتینی ام جی چاپی دست پیکن کرمانجی. اف آوا گلکی یعنی اف هر دو هاتنه کتنه بر هفته آوای کنو بخوره چه کرنه. ام هرن آوای کدن گلوور دیسه اف گلوور جی نابگو ندا که جیر نجی در که جور. في آوای ام کارن گلوفرات چه بکن. وقت دست پیک مگود ام خطا کراست پاشه او خطا راست برای بدن چپه یادن برای بدن ملی راسته وکه آوای تیپه کیه پیش رو جده امیش تماشاوان را بخوینن اف چه تیپه دنگی چاوایه بس
ام بنا وکه خیز دست بگیرن نه وکه تیب ام دست بگیرن اف جی ما گوت هر دو خیزی که ما گوت تمام کبن هندری هر ده دوی دریجی گلوور اف گلوور جی جبو گلک تشتان و جمره به امی یعنی احتیاط جی به آوایی ببین جبو گلک تشتان پیش روی دمی جوار بدن دیار کرن نهاجی ما اف هر سه آوا برن اب آوای جور یه ناوه و یه گلووران ام چند آوای دید ببین وی آوایی اف آوایی که ما گود خطک جور حتانی جیر و خطك سردة دار قدم اف آواي مائي خطك راس و يكجي لجور بشتي بي ام بخطي همبري هف بنويسن و بنابري دا وكي نوالكي جيبكن دارا كده اب آوا ام گله گرنگیه بدنی ده و پر باش بی پلی شاگرتنا اب آوای جیر اجی مای جور بر نهاجی ام آوای که نو ببن اب آوای نو جی مگود خاطک جور ام داخل جیر باشه دار کده به رنگی دار کده نبر كفيجور نجدا كفيجر يعني سر هر دو خطا به نویسین و پر باش به اشتی وی آوایی ام آوایی که دی ببین دی ساماگور هر دو خیزک برانبری هف يعني الهمبري هف و خطك دی آوایی نابری ده جارة كدن ام چيكن في جارة كدن عند نفيسة نها نفيسة بساكن حياة ام داوي بكن اواي داوي امي داوي باخي زكابينن آوای داوی جی چه رنگی تنویسی؟ وی رنگی. یعنی کاری دمات شاگرد تکیره بچوکره زارو کیره تشیروه بکه تبیجی افتی درنگ یعنی اف آوا شخواه ده پیشروج دیجیم بدن دیار کردن اف وکه تیب جی ده حسباندن وکه لاوره کی بچوک یان جیم بیجن اردک قاز وی رنگی زارو پر کیف خوش دبن بانه میتونن جوار بدن دیار کردن جاره کردن یعنی جبر ام دست بید کن شخوان در نکب نه جوری خاطی نه جی دا کبن جیری خاطی اف چند آوا یه خیزگان مبرن شخوان بار وی درجی اف جی هیا
ام دکارن یکی یان جی دوا بنویسن جبر مزن وی آوایی ام ما سه یان جی چار لوپل جه خیزکان برن دست بکی لوپل آمای دست بکی ما گوت اف خیزکن راست باشه ام خیزکان بکشن پیواجویا دویمی ما داوی کر یا سیمین جی و یا چارا جی هات بداوی کرن هات ناس کرن بله شاگردنا جخوا مجوره دازانین جی چما ام با خیزکا چه بکن جبو کو ام قاربن پینوسا خوا باش بگیرن ده پیشروجی ده دما ام کردی ببن تیپ خواه کردی رزمان خواه ببن ام با آوائی کی ریکوپیک با آوائی کی راست لسر لینوسا خواه تیپ خواه کردی بکار بینه و راست نویس آمه راست بی راست نویس یعنی دست خط آمه راست بی خوش بی با آوائی کی کردینی ام جنوبه به پیش بخن اف آوائی کی اف آوائی که اف جی اف هر آوائی برنگه کیه هاتیه نویسین نها جون کن سر لنویسی خواه بندیسین و بداوی کر وکه گاوا دست پیکه جخواه ما گوت ام دست پیکه چاوا کی جان لنویسی بکار بینین پینویسی خواه چاوا بگیرن چاوا لسر خیزکا ام وک سینو راش خوردین دما پیش روزی ده خالکن پیشیا مده دما متی برن ام وانا ببن ام رزمان ببن بچه رنگی لسر لنوسا خوا ام بنویسن جبر دمام لنوسا ما هر تیپک من دوره کی دبی یعنی جی در کوی جوری خطی دا کوی جیر وی نیفین کرن وی ته ریباز یعنی جی وی ته خوشگبون زمان را نمین یعنی ام دست پی که و زمان خوی کردی جبنگه هاوی ده ببین ناس بکه جبو ده پیشروجی ده شاشتی ما ای هور نمین ده بوی آوائی ام دکارن باش فری نویسا دست ببین و اون وک شاگرد جی یعنی دکارن وینا هر تم لمالی شخوره وک کارکی مالی بگیرن دست روزنی ساعته که اون دکارن به با خیزکا شخوره چه بکن جبو یعنی ساعته کی تیپه کی و نمین ساعته کی بنویسه کی و نمین خطك راس وك بنجهش خورا بجرن دست بيكي ام خيزكا فير ببن باشي هدي هر تشتي ويجمره حسام ببن نها جبوي في ام ون برسكي وهانا بري ام داوي لبينه برسي وهانا هات فهم كرن حمو آوا هات فهم كرن کی دکاری در کوی بنویسه وقت وی آوائی دست بکن کرم کن دیمیلی او خیز که دست بکن سیاه جواد شد کن هر بجی تمام وی آوائی ملی چاپی دجی چید کن تمام سرکفتن کی جید کاری کامره وی آوائی چکه وی سماگود اره هر بجی یه بن آوائی راست و خطک بن میده هر بجی جاره کده هر بجی تمام سرکفتیم کی جی دیلان
بی آوان تمام ما قد دست بيكي أنا جملي شافي بدست بيكي جبر هر تمام فير بونا ملي راسي هر بيجي تمام كيلو فاري در شاش هر بيجي هر بيجي سركفتن جيان بأواي جور بله شاگردنا لی تماشا بکن هر بيجي هر بيجي تمام سركفتن بله شاگردن هجا تماشاوانین هجا ام نها كهان داويا في خلقا خوا اف خلقا ما ياقو ما هناك آواين بنجهين يه زمان كردي ما دوي خلقه ده جي تماشاوانين هجا و شاگردن هجا رجي دانا خويا كرن حتى خلقك ديد من خير و خوشي ده سركفتن